kgwedi ya Diphalane ngogola kgotlatshekelo kgolo ya Northwest mo Mahikeng e ne ya swetsa ka gore go nnile le tsamaiso e e sokameng mo go rulaganyeng ga lenaane la bontlhopheng mo diwating di le 3 mo mmasepaleng wa selegae wa Madibeng. Go latela seno, kgotlatshekelo e ne ya ntsha taelo ya gore maina a bangongoregi a busediwe mo lenaaneng la balekgotla ba lekoko kana ba party proportional representative pele kgwedi ya Ngwanatsele e tlhola malatsi a le 15. Le gale lekoko la ANC ga le akala diragatsa taelo ya kgotlatshekelo. I do represent some of the respondents in the matter. The matter has been postponed to a date which I will not disclose. And what is the reason for the postponement? I will also not disclose, unfortunately. Fela bagongoregi mo morerong ono ba ikanna gore ba tla netefatsa fa taelo ya kgotlatshekelo e ikobelwa. Mongwe wa bone ke Joseph Moyo. Why ANC is implemented the order, and an order has order fair like order ya tumelano. Se se tlo diragalang go gore rena re le bangongoregi re kemiseditse and then re tlile go ya go berekisa di thata tsa rena tse re di fileng ke molao. Moitseanape wa dipolotiki Professor Andre Duvenhage o dumela fa morero ono o tlile go senola bokoa jwa ANC le gore o ka tlhola dikgotlang mo lekokong. And when it comes to the election of candidates, that is normally a very sensitive and very critical process. Put this in an environment that is already very unstable. Gabagare morero ono o buseditswe morago go fitla kgwedi ya mariga ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le 3 monongwaga. Nna ke Patrick Dintwa ke bega mo Mahikeng.